In die nuus vandag. In 'n opspraakwekkende saak waarin 'n 70-jarige man en sy 38-jarige seun van moord aangekla word, het die twee beskuldigdes vandag hul eerste verskyning in die Postmasburg Landdroshof gemaak. Die saak het wye publieke belangstelling getrek, met inwoners van Post10 wat in groot getalle opgedaag het om die familie van die oorledene te ondersteun. 'n Vreedsame plakkaatdemonstrasie is gehou met die duidelike boodskap dat die gemeenskap geen borg toegestaan wil hê nie. Volgens beweringe is die 39-jarige man verlede week oor 'n tydperk van 2 dae aangerand, waarna hy op 26 November in die hospitaal opgeneem is. Hy is egter op pad na die provinsiale hospitaal in Kimberley aan sy beserings oorlede. Tydens vandag se verrigtinge het die verdediging geargumenteer dat hul regspan glo bedreig voel deur die groep vreedsame betogers. Hulle het ook die teenwoordigheid van die media bevraagteken en aangevoer dat formele aansoeke vir toegang tot die verhoor gebring moet word. Die Landdros het gevolglik die verrigtinge verdaag om hierdie aansoeke aan te hoor. Die staat soos verteenwoordig deur meneer Emmanuel Muruba wat in 2024 as een van die beste aanklaers in die Noord-Kaap aangewys is, het intussen aangedui dat hulle vir lewenslange gevangenisstraf sal vra indien die twee beskuldigdes aan moord skuldig bevind word. Een van die oorledene se familie het hul ontsteltenis met Horizon Media gedeel en gesê die gemeenskap wil net geregtigheid vir die oorledene sien. As familielid, vanmôre is ons baie diep teleurgestel en ons vra nog steeds vir ons die hoekoms en die waaroms. As broers en susters van families en gemeenskap is ons diep in ons harte getref deur 'n geliefde seun, broer, is ons baie diep getref in ons harte. Dat ons nie weet wat is die tragediese dood van my broer se seun waardeur hy gegaan het. En ons vra vanmiddag vir onsself as ons hier by die hof staan, wat se vrae het ons, watter antwoorde het ons vanmiddag? Want toe dit plaasgevind het, was daar dan mense gewees by naby, het hulle dan nie gesien nie, het hulle dan nie gekeer nie. Die maandag was hy aangeval en hy was weer terug op pad na sy huis toe waar hy bly. En die dinsdag was hy teruggekom na sy werk toe by Dash en hulle het hom in die pad gekry en hulle het hom gejag soos 'n hond op 'n wildsjag en hulle het hom binne in die hart het hulle hom vasgekeer en hulle het hom daar doodgeslat. Daarom vra ek net vanmiddag, waarom het hulle hom dan so doodgeslaan? Wat was die grootste punt van die wrak teen hom dan gewees? En toe my broer nog gelewe het hy my eendag gesê, John, die man slaan my kind. En ek weet nie wat is die wrak teenoor dat hy my kind so slaan nie. En ek het hom eendag gevra, wat is die probleem dat jy my broer se kind so slaan? Maar omdat hy 'n groot mens is en ons het 'n groot respek vir hom, wou ek nie baie vir hom vra nie. Maar vandag sien ek self dat die wrak wat hy gehad het teen my broer se kind. Intussen is die familie besig met begrafnisreëlings vir eerskomende Saterdag. Die saak is uitgestel tot 15 Desember vir 'n formele borgaansoek en die twee bly in aanhouding. On the mining front, a story that cuts right to the heart of South Africa's economic identity. For decades, Anglo-American was the giant of South African mining, a company so dominant that it once controlled more than 80% of the Johannesburg Stock Exchange. But today, the winds of change are blowing hard, and many analysts warn Anglo may soon leave South Africa altogether.
the root causes stretch back more than 30 years. According to mining analyst Peter Major, the ANC's economic policies and its close alliance with powerful trade unions created an environment that made it almost impossible for Anglo to remain headquartered here. In 1999, the company moved its head office to London, a dramatic shift that marked the beginning of a long, slow exit from the country. Today, that exit is accelerating. Anglo's planned merger with Canadian Minetec will move its headquarters to Vancouver. It has already unbundled its coal assets into Tangela, sold parts of De Beers, and is shifting its strategic focus towards copper, leaving its South African presence smaller than ever before. Major warns that, although Anglo may keep Kumba Iron Ore for now because it is such a strong asset, even that could change. Kumba relies heavily on South Africa's fragile rail and port infrastructure. One attractive offer, Major says, and Anglo might sell and walk away completely. South Africa's mining industry, once a world leader, has been on a steady decline for the past 3 decades. Investment has dried up. Exploration has almost halted. And despite the global boom in mineral prices, South Africa has failed to build new mines or modernize existing ones. Major's assessment is blunt. Government policy is the problem. Uncertain regulations, threats of nationalization, rigid empowerment rules, and poor implementation have created one of the worst investment climates in the world for mining. So bad, he says, that companies don't even explore around their existing mines anymore, because there's simply no commercial sense in doing so. He compares South Africa's trajectory to that of Zambia and Zimbabwe, once thriving mining nations that crumbled under destructive policy and heavy-handed political interference. Even with signs of improvement at Eskom, Transnet, and the National Fiscus, Major believes it's too late to repair a relationship that broke decades ago. As he puts it, going back to South Africa now is like trying to fix a relationship with an ex, long after the damage was done. For a country built on its mineral wealth, Anglo-American slow departure is more than a business decision, it is a warning signal. A symbol of what happens when policy fails, when investment dries up, and when global giants finally give up hope. South Africa once led the world in mining. Today, it risks becoming just another cautionary tale. The DA applauds the Minister of Basic Education's launch of the 496 million rand Education Outcomes Fund, South Africa's largest outcomes-based investment in early childhood development. This is an important step toward giving more young children the strong foundation they need to succeed. The fund will enable 115,000 children to access quality early learning programs, 2,000 ECD centers to receive structured support to improve teaching and learning environments, a 3-year delivery window with clear, measurable targets to track progress. We especially welcome the shift toward an outcomes-based approach that ties investment to real improvements in early learning, a model long advocated for by the DA. By focusing resources on evidence-backed interventions, this fund has the potential to reduce the early learning gaps that widen long before children reach grade 1. We fully support this move toward accountability, data-driven delivery, and early investment. The DA will monitor implementation closely to ensure that this 496 million rand commitment delivers the outcomes promised to South Africa's youngest learners. To advertise with us, contact Horizon Media today. Horizon Media, covering news from Postmasburg to Namaqualand.